mukubuzo, nagira ngo mbabwire ngo n'uyu mu Kirundi, ariko nabyo ni umukubuzo byose kimwe, ni ibikomoka ku kigazi. Hari umukubuzo rero ugiye gukubura, ujyana mu iyarara ry'uhoraho, cyangwa se mu kimoteri, cyangwa se aho nakita mu butereri. Ubutereri bw'Uwiteka rero muri iki gihugu buratangiye. Imana igiye gukubura, ihereye kwa Ntare Rushashi. Uhoraho agiye gukubura ahereye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Umweyo ugiye kuvuga rero. Ngira ngo harimo abantu bazi ijwi ry'umweyo. Aha rero mbivuze nemanga ukuri kuhoraho. Navuga ngo ibara rigiye kugwa, cyangwa se navuga ngo intambara y'Imana karundura, cyo nakita komba y'Uwiteka. Hama abagiye hanze, ababikijeyo ibihera byinshi, mugiye kwisura nka Habyarimana yo yabikije. Abantu bari muri misiyo mu Burundi, mwitegure, mushobora kutagaruka. Ingabo ziri muri Kongo zishobora kutagaruka cyane rwose, mukagaruka rwambikanye rwahinanye. Mbwire abari muri diaspora bashaka gutaha babe baretse, ngendo zibe zihagaze. Umuntu uteganya kuzibuye, ni ukuvuga ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2027 mu gihugu cy'u Burundi nta matora ahari. Mbisubiyemo, umwaka w'ibihumbi 2027, mbwira abarundi n'abarundi kazi bemera ko Imana ivuga kandi ikora, nta matora ahari. Ahubwo hari inzibacyuho, ahubwo hari ibintu bisa n'akavuyo kagiye gutangura muri 2026. Hama bibandanye bizafata 2026. Aya mezi yose mugiye kwinjiramo ni amezi mabi y'akavuyo n'akajagari kagiye kwibonekeza cyangwa kuranga igihugu cy'u Burundi. 2027 abantu bafite inzara n'inyota yo kwiyamamaza, ndetse gushakisha uko ngo bamwe bahiganirwa kuyobora Burundi. Nta matora ahari. Mbakuriye inkoni ku gishyitsi, ni Profete General Martin mwumva uko Imana ivuga. Nta matora ahari 2027 mu Burundi, kubera ko amatora yarabaye, ariko abaye nta cyavuyemo, n'andaraba nta cyavuyemo. Abene gihugu bo baragerageje gutora, ndetse abandi ntibatora, barabyihoza, babibona umengo n'ubundi ni bya bindi. Bamwe barabishyigikira, abandi baranabirwanya, ibintu nk'ibyo. Mugabo ubu tuvugana, nagira ngo nkubwire ngo nta matora ahari. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabayo, nimusenge tuzabeyo, imibabaro n'ishirama. Tuzaba kuri ya ngoma. Hano abanyepolitike bose ngo biteguye kuzatanga kandidatire zabo 0. Nta matora ahari. Kwa Ntare Rushashi, Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli nibo basohoyemo Sebarundi, ariko kubera ko asohotsemo nabi, Imana imukuyeho. Imana igiye kubanza ikora isuku. Imana igiye kubanza igira ibyo bita gukuraho amahage, ibiti by'ibishibuka mu gihugu cy'u Burundi. Imana igiye gutwara abantu ku mugezi, ku kagezi Krete, abanywesha urushyi ukwabo, abaja bagize ururimi ukwabo,
hano rero nagira ngo mbwire abantu ngo kubera ko Imana iyo ubwayo igiye kubanza igacisha umukubuzo, igacisha umweyo mu Burundi, abantu rero nababwira ngo nibitegure. Kameramani mu mukubuzo aho ari igihe abantu baba batawuzi, ufashe umukubuzo munini, ni witaba uvuge n'ijwi ritoya. Hari igihe abantu baba batazi umweyo cyangwa se Uburundi rwose. Kumvira umwuka ntabwo ari njye ubitegetse, ni wumva wowe uhamanya n'Imana wende basi. Mugabo iyi ngendo ubu hagiye gutangira operasiyo y'Imana, kandi hagiye gutangira ijunja n'ijambo by'Uwiteka. Ubu rero ikintu kigiye kuba, hagiye kwibonekeza uguhigura. Ijambo guhigura yenda nararivuze n'ubwa mbere, ko hagiye kubaho Imana igiye kwitamurura ko ariyo yaremye Uburundi, ko ariyo yabwiguze, ko ariyo yimika, ko ariyo yimura. Niyo yimika Imana, niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Tanganyika niba uko muri kuyireba, iyo yuzuye, yajyaga yuzura ikaza n'imvubu ikazijabura mu byibuke. Niho nariye imvubu bwa mbere, yenda ibyo si byo nzinduye, ariko nzinduwe, iki kiganiro n'ubuhanuzi gusa, nzinduwe no kuvuga message y'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Kurya Tanganyika yuzura ibirirana, ifite ibigufu byinshi ku buryo iba yikorera n'amato aremereye. Uko ni ku mujinya w'Uhoraho harimwo abagiye gusakirana nawo. Kandi nagira ngo mbabwire ngo burije, kandi nagira ngo mbabwire ngo ingendo ziraheze ku ndongozi, kandi nagira ngo mpanure, kuko hano izuba rirarenze, turi mu kirengarenga nubwo uri kubona nakije amatara. Nagira ngo nkumenyeshe ngo mu Burundi Imana irimuye, irimutse. Nta kuvuga ngo nza cyangwa se mutegereze, irimuye, irimitse. Kandi ubwo abagiye kubigenderamo no kubihomberamo mwitegure. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira muzibonanira. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Hari abantu Imana yabwiye ntibumva, harimo abantu, kandi namwe ndabakunda, harimo abantu hano baza bakatubwira ngo none ngo bijya wahanuye ngo werega iminsi 3 yaraheze. Narababwiye ngo Imana yatanze iminsi 3, 1 2 3, never tanga igihugu cy'abandi. Ntabwo nigeze vuga ngo mu minsi 3 never avuyeho. Ariko nanone sinje gusigurira ab'umubiri ngo bumve iby'umwuka, ahubwo nje kubwira ab'umwuka kugira ngo batayoba cyangwa bagakurikira ab'umubiri. Hama rero namwe muremewe kudutuka, kutucyoza, kudupinga. Mugabo umuhanuzi yemerwa bisohoye. Nta competition turimo, nibisohora ntumpemba, nibidasohora nta tongo duhaze. Jewe ndi mu gikorwa, ndi mu murimo w'Imana, kandi ntabwo njejwe cyashinzwe kwemeza abantu ngo mukunde munyemere. Mwemere uwantumye, niwe nemanga ko ari we w'ukuri. Yego, hano rero mbwire Sebarundi ngo noneho za nyenyeri zose Imana yazikoroye. Wajya gumbwira ngo azitwa PEDBD, sinzi ukuntu numvise shabivuga, ariko mwabyumvise.
ngo azaba ari perezida birenzeho perezida double onction PTG ubwo ndibyora icyo nacyo reka nyihoze nibandanyiriza ariko za nyenyeri niba wari wabona umusirikare wambuwe impeta za gisirikare bakaba ngo babitesheje agaciro ntabwo ndi bube nka wa mugabo uvuze ngo neva ngo ntiyari azi kurwana ngo warabizi ni reveriyano icyo nacyo nkihoze ahubwo jewe icyo mvuze ni uko Sebarundi atanze igihugu ku ngufu kandi amaboko akikwambuye yagihereje ayandi maboko ku neza n'ukuri n'imwemo y'Abarundi. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Mu Kinyarwanda baravuga ngo hari abagabo ntihapfa abandi, mu Kirundi bakavuga ngo hari abagabo ibara ntirigwa, kandi bakongera bavuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Noneho rero hano hari umugabo mutari muzi ariko ugiye kubiyereka witwa Kristo. Hari umuntu ugiye kubiyereka witwa Kristo. Nimemuona asiyegwa na Yesu, Yesu hawezi badilika. Mwanka mwemera, Sebarundi yegushwe. Yenda mutenyenya akantu gato cyane, gato mu buryo bwo mu mutima no mu mubiri kugira ngo mubibone. Ubu butumwa burizewe, burimwo amavuta, ni ibyiringiro by'abagiye i Siyoni Kanani. Imana yambwiye ngo hari abantu Imana yemereye Kanani, abantu Imana yasezeraniye Kanani, abantu Uwiteka yahaye kujabuka Yorodani. Abo rero ninde muntu wakitambika Abisiraheli? Ese ni imisozi miremire? Ese ni imikogote ya Farawo? Ese ni intureka n'ubwoba no gusimba imitima kw'ibibazo guhari? Nagira ngo nkumenyeshe ko tugiye kujabuka, kandi turajabutse, kandi murajabutse kubera Imana. Rero umurundi wese abwira undi, umurundi wese abwira undi, nta gucekeranya nta no gushidikanya uti Profete General Martin Mana yamutumye ngo ibahinduriye perezida. Perezida nevavuyeho, hagiyeho undi perezida udashyizweho n'amatora, udashyizweho n'amafaranga, udashyizweho n'abatutsi, udashyizweho n'abahutu, udashyizweho na ONU, udashyizweho na Amerika, udashyizweho na Rwanda, udashyizweho na Tanzania. Imana ibashyiriyeho perezida. Ewe Burundi, Burundi bwacu. Reka ngezaho nayiririmba nabi, iriya ndirimbo ni nziza, nkunda kuririmba, nkunda no gufashwa, ariko ubwo mba nimagina ukuntu muzajya muyiririmba Abarundi, idarapo ryarazamuwe, igisirikare cy'u Burundi gikomeye, polisi cy'u Burundi giteye imbere, ikoranabuhanga ari Burundi, za mpano ziri mu Barundi, Abarundi bakora imiduga, bakora amapikipiki, bahingura imiyaga nkuba, izo mpano n'izindi mutazi. Na nyina wundi abyaye umuhungu, kandi nkigiye gukamwa litiro ibihumbi n'ibihumbagiza, miliyaride z'amaritiro, Umurundi agiye kunywa amata. Kwashe cyangwa bwace mu Barundi igiye kuvamo. Ko atari ibyo ubigena se? Niba nta shyari mvugira utamena, nta shyari kandi uvuga uti haleluya. Ntabwo ari inju ubigaba, sinanjye ubigena, ariko buno ndi mu mavuta muri iyi ndwi yose. Muri iyi ndwi, munsi turi jeudi,
jeudi nibyo, ejo ni vendredi, samedi, dimanche. Ndi mu mavuta rero yo guhanura nka generali, nka profete. Je ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi. Ijambo Imana inyujije mirarisohoza mu kuri no mu mpendo. Tepo shezere. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero abanwa amata, abajya ubuki, mube mwitegura Imana ya Ibrahimu na Isake na Yakobo. Niyamamare. Niyamamare. Kuko ari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Sava. Ubwo rero ubu noneho ni ugukura inkoni ku gishyitsi. Hama rero uyu mweyo hari amaboko ugiye gufata, hari amaguru ugiye gufata, uyu mweyo hari isura zigiye guhindana, uyu mweyo hari abo uzajomba mu maso, uyu mweyo w'Imana. Hari abari busigare munsi y'ibarabara, imiduga ikabamara, bari bufatwe n'amasasu, bari bufatwe n'impimba. Cyo nzi cy'umukubuzo w'Imana iyo uvuze haba harimo utuntu twishi rwose, twishi kandi bivuze utuntu twishi. Imana iturengere kandi Imana idutabare. Bivuze ko uyu mukubuzo wa dawe ugiye guhera ku kirimba kugeza kwa nyumba kumi musitanteri, chef de quartier, buramatari, mushikiranganje, mwebwe mwese kuducimbira mwese mugiye kunyuzwa mu kayungiro, cyo bita kayungirizo. Umuntu sobwo nabyita ngo iki, umuntu uri burangare cyangwa warangaye, umuntu utazi yava, utazi niyo ari kujya, kazi yake. Twatanze imburi, twarababuriye, ubu birashyitse. Nushaka usohoke, urabona agacu kangana n'ikiganza k'iby'Imana igiye gukora. Wiraje ibigenza se nawe by'ukuri, ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, ntawigeze kukumva uvugura kaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi, wihereranye naso kuri wa musozi. Ndashaka gusa nawe nubwo bakwangaga, ntiwiturage inabi wagiriwe yose. Ndashaka gusa nawe wafashaga abantu umurukundo rwawe ruzabankundisha. Ndashaka gusa nawe wahamagaraga abana bato bose maze ukabigisha. Nyamara sisa nawe bose barabizi, mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. Mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. Turi mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Navuga ngo ntatebye kandi ntarandiri, ibyiringiro by'Abayuda byabagejeje i Kanani. Ibyiringiro by'Abayuda byabahagurukanye kwa Farawo w'umugome mu Misiri,
mu madafari, ibyiringiro by'abayuda, abaheburayo, inyama itaribwa n'intambwe cyangwa intare, inyama idatwikwa, kandi nta gereza n'imwe ibasha gufata umuyuda. Mvuze umuyuda mvuze wowe w'umukristo, mvuze wowe w'umuhanuzi, mvuze wowe wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mvuze wowe wemera Imana Data kandi ukayoborwa na Mwuka Wera, ukaba ufite gahunda mu mutima wawe y'uko ugiye mu ijuru kandi mu isi ugahabwa ibyasezerano. Cinaragwana ribarikiwe. Aho rero Abisiraheli nibo twe n'Abarundi, Abisiraheli n'Abanyamurenge n'Abanyarwanda, abandi bo nimushaka munabihorera. Ariko abo bantu ni umwihariko muri Bibiliya. Abo bantu bafite amateka n'imico, navuga ngo barihariye. Ntabwo Abatanzaniya bakizwa nk'Abarundi, umwe sava, na Kenya nuko barahari, naho barahari bakijwa, ariko Uburundi n'u Rwanda ni too much. Imana ibahe umugisha. Sasa Mose abwira abantu ngo muhaguruke tugende mu gihugu cy'isezerano. Barabyumva, ariko bavuye mu buretwa. Baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa. Imana ihagurukije ubuzima bwawe mu buretwa. Niba wizera, Imana ihagurukije igihugu cy'u Burundi mu buretwa, mu marira n'agahinda. Ndi umuhanuzi, aya maso n'ay'umurimo n'amatwi n'amaboko n'amavi yanjye n'intambwe, donc umubiri n'umutima n'ubugingo. Imana ihagurukije igihugu cy'u Burundi mu buretwa, kandi Uwiteka ashinguye icu yica mu mbago yitwa Burundi. Ni ukuvuga rwa rugendo Isirayeli yatangiye kandi rugashyirwaho iherezo, uko niko n'u Burundi urugendo munyuzemo. Bari mu nkambi, bari impunzi, bari mu gihugu, abari hehe, abari hehe, yewe n'abari mu biroberi. Gira umutima Imana yishimira. Imana irakurokora kandi gukizanye na bene wanyu, kandi waje mu gitondo n'uwaje nimugoroba bahembwa kimwe, niko Bibiliya ivuga. Aha rero hari njya mbivuga, hari isezerano Imana yagusezeraniye ku giti cyawe, hari n'isezerano Imana yasezeraniye igihugu. Burya igihugu kigira isezerano n'abantu bakagira amasezerano. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli ngo nzagenzuza abagenza mpigu bahiga, ndwanya ubarwanya, mpagurukira ubahagurukiye. Ariko ikagaruka ikanabwira Yakobo, Yohani, mu babyawe n'abagore ntawe ukuruta. Bivuze iki? Hari ubumwe igihugu kigiranira n'Imana en general. Hari noneho prisonnier ku mwene gihugu peke yake wishikira ku Mana. Imana iguha umugisha. Aho rero icyo shatse kuvuga ni iki? Shatse kuvuga ko nta kitagira iherezo. Urugendo rw'Abayahudi kuva mu Misiri rwararangiye binjira mu isezerano ryabo. Ariko mujye mugira ibyiringiro kandi muharanire kutanamuka no kudatakaza ibyiringiro mu gihe uri mu rugendo. Uko barimbukiye mu butayu, hano hari abasigaye mu butayu mugiye kubonesha amaso yanyu, kandi ntimuzabyibagirwe ko Imana bibabwiye. Uko abantu basigaye ku nyanja, abandi bagasigara kuri Yorodani, abandi bagasigara mu bugaragwa, bamwe inzoka zirabakomora, abandi basenga ibigirwamana. Uko niko umurimo w'Imana harimo ba rupinzi, ibipinga. Ni ukuvuga rero mu Burundi, Abarundi mugiye kwishyurwa mu byiciro bibiri. Abarundi bagiye guhabwa amasezerano bagiranye n'Imana ku giti cyabo personnel. Igihugu kigiye guhabwa amasezerano cyagiranye n'Imana nk'igihugu, abafata idarapo bakarisengera. Igihugu cy'u Burundi murazi ko ingoma ku yindi bemera Imana, cyagumanya akaranka, nubwo kiva yanze kikigaragura, yenda kujya mu bapfumu ntibyabuze, ariko ntabwo kirafata umwanya ku karubanda ngo cyemange ko cyemera cya kininahaza cyangwa kirongowe na shetani.
aho niho rero nashakaga gusobanura mu masezerano asohoye, harimo ayawe ku giti cyawe, harimo n'ay'Imana ku gihugu. Igihugu niba kirose perezida, umwenegihugu bwarose ubugingo, arose itunga, arose agakiza, arose amahoro, arose ukuri yari yarahishwe cyangwa yari yaranyigishwa. Kuko Imana yizanye umubyeyi, ibizanye ibyo kurya, ibizanye ibyo kwambara, ibizanye n'ibyo kunywa, kandi bizanye icyo nakita umuryango wagutse. Nicyo bivuze rero ko mubonye perezida aharya mubonye byose. Dawidi rero Imana yavuze, ngira ngo arashyitse, kandi turavuze ngo kaze tumwakiranye umutima ukunze kandi mwiza. Dawidi Imana yaramuvuze, iramuririmba, yewe Dawidi, nukuri turakubaniye. Burya isezerano benshi rirabahonyora kugira risohore, bamwe barapfa kugira ngo risohore, abandi barasara kugira ngo risohore, abandi barahunga kugira ngo risohore. Doke habakavuyo niba mwari mwabona akajugujugu yiguye cyane indege isanzwe yiguye izamura ibintu by'ibivumbi. No ku buzima bwawe nuko utabona isezerano risohora, harya warumvise, harya urakubititse, harya urabonabonye, harya uhahuriye n'amage n'amabara. Koko ngira ngo nta murozi utarakuroze, nta gereza itaragufunze, nta kintanzara n'amadeni, ubukene, indwara. Buri muntu wese afite ake gahondesho cyangwa akayuyuyu shitani yari amaze iminsi akubitisha. Nagira ngo mbwire Tanzania hajemo ikintu nakita ngo gukupira burundu amazi n'umuriro, ariko nayo izabasaba kandi muzayihe, kandi Tanzania muzayifashe, kuko Tanzania yabishimye ko kandi ifite uburyarya. Kandi ubundi mu busanzwe Tanzania yari ikwiye kugirira neza Abarundi kuruta ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu Burundi. Ariko Sekibi Rusoferi shitani ngira ngo yabyivanzemo, akora amabara n'amahano kugeza ubwo Tanzania ifashe nabi Abarundi mu buryo budakwiye kandi tutakekaga. Mungu asifiwe rero. Aho uri, Imana igiye kuzamura ubuzima bwawe, kandi Imana igiye guhindura amateka ku buzima bwawe, kandi Imana ihinduye amateka ku gihugu cy'u Burundi. Mvuzemo ibintu bibiri, mvuzemo umuntu, mvuzemo n'igihugu. Uko ari bibiri byose rero, inyishu nziza, epose nziza ku basenze, inyishu nziza ku bantu bizera. Hama utizera azabirebesha amaso, ariko ntabwo azabijyaho. Rero kwizera niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo kwahagurukije Abayahudi kwa Farawo kubageza i Kanani. Kwizera gusa, nta Mana babonaga, ntabwo ari Imana yari bashoreye, bari bashorewe n'umuntu. Hano ku Mbabazi TV 3 uru rubuga tunyuzaho ivugabutumwa, cyangwa se undi mwanya n'abafite umwanya nkacishaho ubusesenguzi, kwanariza mu buryo busanzwe bwo kuganira nk'abandi, no kuba nyine uri muri society yo kumenya ibiba n'ibizaba n'ibigiye kuba. Nagira ngo rero mbwira abantu ko Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikanayigaragaza. Ubu nibwo ngira ngo mugiye kubona umukubuzo w'Imana mu gihugu. Nagereranyije nk'uko nagereranyije mu buterere. Hama mumbwirire ba bantu bakomakomeye bafise ngo igisoda gihambaye donc hano hari abahanuzi b'ibinyoma bagiye kugaragara, bagiye babeshya. Hari n'abantu b'abategetsi nabo bagiye guseba. Hano hagiye kubaho icyo nakita agahinyu. Imana igahinyuza abantu, guhinyuka, ukuri kukajya hariya n'ikinyoma kikajya hariya. Nibyo bigiye kubaho. Hama icyo nzi cyo nuko birabaye, amagambo ashize ivuga. Reka soze senga. Ntabwo mpamenya ko ikihutirwa, nubwo mvuze ibitari bike, nuko mbwiye abantu ngo ku ruhare rw'igihugu inyishu, ku ruhare rw'umuntu ku giti cyiwe inyishu. Ariko abo ni abaragwa, ni Abayahudi, ni abari mu ibarabara, ni abari inyuma ya Musa, ni abari inyuma ya Yesuwa, ni abari kugendana na Eliya. Abo Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi, ndabafise mu kiganza, kandi abanjye ndabazi, nta wabamvuvunura
mu ntoki. Ndagushimiye mwami Yesu, ushobora byose, waremye byose, kandi uri hejuru y'ikintu cyose. Turinde umwanzi w'ishyari, turinde satani muhozi, ubu butumwa ubusohoresha urukundo ndetse n'imbabazi zawe. Turagushimiye rero uwizera abo muraganwa na Kristo, kandi ukijijwe akizwe umubiri n'umutima. Kandi mwami ndagushimiye ko usohoje isezerano ku mwana w'umuntu ukarisohoza no ku gihugu. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe duhezagirirwe imbere yawe. Amen. Turabashimiye kandi turabakunda. Ciao ciao, shalom shalom.